Hi hi යාළුවනේ කොහමද කට්ටියම හොඳින් ඉන්නවද? ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් හොඳින් ඉන්න ඕනේ. අද ඉතින් අපි ආර්නි පෙෂන්ගේ සුපිරි ඔෆර් ටිකක් ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. එතකොට තමයි පැහැදිලිවට තේරෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෂෝට් බෑන්ටි එක. මෙන්න මේ ෂෝට් බෑන්ටි 12යි. මෙන්න මේ වගේ බෑන්ටි 12යි. කෑලි 24ම වෙන්නේ ඩිනාර් 5යි කුවේට් එක ඕන කෙනෙකුට ෆ්‍රී ඩිලිවරි. කාට හරි ඕන අපිට කෝල් එක දාන්න. මෙන්න මේ වගේ බෑන්ටි 12යි. මේ වගේ ෂෝට් බෑන්ටි 12යි. ඩිනාර් 5යි. කුවේට් එක ඕන කෙනෙකුට ෆ්‍රී ඩිලිවරි. කාට හරි ඕන නම් අපිට කෝල් එක දාන්න. අපේ නම්බරේ 56 66 86 17 අනිත් නම්බරේ 66 76 96 17. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඩිසයින් එක දාපු ෂෝට් බෑන්ටි 36ක්. බෑන්ඩි 36 ඩිනාර් 5යි. කුවේට් එක ඕන කෙනෙකුට ෆ්‍රී ඩිලිවරි. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන බෑන්ඩි දා බෑන්ඩි 36ම වෙන්නේ ඩිනාර් 5යි. කාට හරි ඕන අපිට කෝල් එකක් දාන්න. අපේ නම්බරේ 56 67 86 17 අනිත් නම්බරේ 66 70 96 17යි. ඒ වගේම ආර්නි ෆැෂන් එක තියෙන්නේ පර්වාණිය කතා හතර මැංගෝ හයිපර් එකේ ෂොප් නම්බർ 22. நாங்க வந்து இன்றைக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆஃபர் ஒன்று தாங்க வந்தோம். இது மாதிரி ஷோர்ட் பேண்டி, இது மாதிரி ஷோர்ட்ல வந்து 12 ஷோர்ட்டுக்கும் வந்து 12 ஷோர்ட் ஃப்ரீ சைஸ், 12 ஷோர்ட்டும் 12 பேண்டிஸ். இது 24 பீஸுக்கு வந்து 5 டினார் குவைட்னா ஃப்ரீ டெலிவரி. அதே மாதிரி பேண்டிஸ்ல வந்து 36 பீஸ் எடுக்கணும்னா 5 டினார் குவைட்னா ஃப்ரீ டெலிவரி. யாருக்கு பேசுறேன் எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க. எங்க நம்பர் வந்து 56 67 86 17. அடுத்த நம்பர் வந்து 66 68 96 17. அதே மாதிரி ஆர்னி ஃபேஷன் வந்து பர்வானியா கத்தனாலும் மேங்கோ ஹைப்பர் ஷாப் நம்பர் 22 இருக்கிறேன். யார் சார் தேவைன்னா வந்து எடுக்கவும் மேலும்.